Kwa Kisumu ni apisas mago kwach kich oreso miyo moro e apedha mar liete mane wiki e puodho mawachore ni en mar Paul Mackenzie. Men jadolo ma itudo gi tim mar keto jolemo gi tweyo makelo nyaka tho margi. Odiochieng' ma kawuono liete 12 mag ji ma otho oyudi e kuonde mopogore moting'o bunge, bath ute jolemo mag kanisa mar Good News International, ka moko to yudi ka opandi nyaka e puodho. Dano Londe miwa ler mar wachni. En gino mamedo keto ne ji mathoth. Pisas mag okwach kich ka koro go tache bungu moro manitiere gwenge mag Shakahola kama nonro podhi nyime mar ng'eyo kwan mar atiro mar jogo manyalo bedo ni nowito ngimagi e yor tweyo. Apisas go kotelne gi jata tije maduong' Martin Nyuguto oyudo liete 12 mar jogo mawachore ni ne lemo e din mar Good News International motenore kod Paul Mackenzie kendo nyalo bedo ni noigi e bungu mar Chakama. Watazamaji wote, hapa nimesimama hapa ni Shakahola, maeneo ya nyumba ya Mackenzie mwenyewe. So tukishukuru serikali ni kwamba imefanya mambo mazuri, na hata serikali yenyewe kupitia wakubwa wake wa Malindi wamehakikisha ya kwamba kilio chetu sisi kama kilio changu kama sisi wananchi wa Malindi na Shakahola kilikuwa ni ukweli, maana tumeonyesha makaburi. Echenono apisas gonore somyo moro mangimane ne ok ni kama kare kaluore gi kech kendo noring kode ka thieth ma Malindi. Miyono nofweny bang' golo ywak kata obedo ni ne onge kod teko kendo ne giyudo gigo mani chich ni osebed kitiyo godo e kunyo bur. Na hata mbali na hivyo tumeokoa mwanamke ambaye alikuwa amebakisha masaa machache ili aweze kuaga dunia. Juzi ndio nilipigiwa simu nikafahamishwa kwamba kuna lori ilikuja huku, ilikuwa imekodishwa na pasta, ilikuja huku kutoa wale watu wenye walikuwa wamelemewa kabisa, kwa sababu ya vile nilikuwa tukija huku na maafisa saa zote kufanya search ya kujaribu kuokoa watu. Sasa na yeye alipopata bond alikuja akakodisha gari, akakuja kabeba watu wenye walikuwa wamelemewa sana, wakapelekwa maeneo. Hiyo gari mwisho ilionekana ikiingia hapo barabara ya Malanga Sosobora, ikiingia hapo. Chenro ni nyalo biro kaundala dek ka ichich ni nyalo bedo ni liete mamoko pod nitiere puodhono mar eka 800. Ma timore seche mabende anyuola mopogore siwuok oko manyo wedegi magiwacho ni nodonje dinne. Precious Zawadi mawuok Marafa nigi geno mar yudo min mare kod owetene adek mawacho ni nodonje lamo mar nekne. Namtafuta mamangu na ndugu zangu 3 walikuja huko mwaka juzi, lakini sasa nilikuwa nikijaribu kuwatafuta niseme sasa nataka kujua wako wapi, hawako wanataka nijue mahali wako, na kufikia saa hii tumewatafuta hatujawapata bado. Nina imani tu nitawapata. E kaunti ma Taita Taveta, Dennis Mgoi kod min mare Liza Wali magin jodak ma Marwenyi lero kaka nyathigi Martin David Mwamburi majini 30 noromo gi Paul Mackenzie boma ma Mombasa higa 2019 kendo pok ginene nyaka sani. Aliondoka 2019 Mombasa, akauza kila kitu, wakasema, akapiga simu akasema sisi tunaenda Paradiso, dunia imefika mwisho. Tangu aende tumekuwa tukiwasiliana, akasema tunyi tusipoonana duniani tutaonana mbinguni. Ameenda huko 2021 akarudi, sisangu alikuwa sikii vizuri, akaja kamuona, alipofariki tukamzika. Tangu arudi 2021 mpaka saizi hatujamuona. Yeye anatuambia tutaonana Paradiso. Wakati alikuwa hapa, wakati wa mazishi alikuja kwangu, mimi nikamuuliza kwani auntie hiyo Paradiso mnakaa ni Paradiso gani? Akaniambia unajua auntie, ulimwengu unafika mwisho. Hivi tuko Ufunuo chapter 20. Wakati inapofika Ufunuo 22 basi ulimwengu utakuwa umeisha. Kwa hivyo sisi tumeenda tunajipanga. Gikwayo pinyo wacho mondo kaone Paul Mackenzie maongere kaka jayale kanisa mar Good News International okang' mager wira yore duto magisetemo mondo wuodgi oduog dala osegore Luanda. Tunataka sheria yangu atolewe mahali aliko na arudishwe nyumbani na bibi yake kabisa, maana bibi tangu andoke wakatoja tumjui yako wapi. Sasa sisi tunaomba akuje nyumbani. Tunasikitika sana. Mackenzie tudo kod tho ganda moko mawachore ni ne otweyo chiemo nyaka tho kaluore gi ng'eto mar doho
Mackenzie pod biro bedo e lwet obila kuom ndalo 12 ka nonro dhi nyime. Burano dok e doho tarik 25 ma dwe manyien. Diana Olunde, Ramogi TV.